amatu gawe ahari aba bariyo nibakugamba abariyo nibagamba iyo gahamya hari Kristo bunno bwararebeke kugira ngo tiyakurikiriza we nabakurikirize ahabo kuba obwire bwarahanga obwire bwa Mukama koramu nibwo burungi nibwo bushiri. God's timing is always the best. Kristo kuyayesize ogumukazi yagumiza munayomba Kristo yagambe kigambo cyugumire ubu nitwe hino bwo kuzahamurumo okazo mu ekereziya okazo mu kanisa okazo mu muzigiti ubundi nko umuntu akakugambira ekigambo kiriyo kaso cyakwihanka hari Mukama akagambira ekigambo cyugumire. Kristo yagambira ogumukazi ati kikire okwate byo kurya byembwa okabitamikira abana ubwo mukazi kunogira ngo akabaye no kwikiriza kuce n'amasiko make akana kujya ati mwene Mukama biyanyetembwa kanjende tinkina mugaso mu nsomo konka neco taracetireho yarebe kirungi cyonka ecyabire kirumu yagira tumanya Mukama ego nabana nebyo kurya by'abana tokubitamikirembwa atkonka nembwa niziyobaragarikira oburigire hameza wa Mukama wazo kuya insistingire omukwikiriza kwe namaswa buyabira inemu bine tata Mukama ekigambo kimwe kiyagambire cyahindura byone byo mukazo Yesu akagira ati kacukorerwa nk'uko kwenda tarabira hodacika ekigambo cya Mukama cyahindura nkigira ngwago majingo marawe yakira obundi niwe hine obwoshabire okahurira wenda kweho amasiko bine tata hatagira icyakutambikono iwe cyawe no kugamba Mukama ahabo kwa nomanya ngo nurukirabona omyoto Mukama njere mbabazi nko gumunyamukana kazi okuyagumire na insistinga nagambira rahanga nagambira Kristo ati njere mbabazi ekiyabe na yenda nkiha akaba nayenda ngumuhala wakiri iwe cyoro kwenda omagara gawe nenki no yetenga ki bancho wazayo kandi obwiro bwingi obundi ntushanga ntunzo wa Mukama twate bintu byingi tubitunchira rahanga Mukama ninyendo murumo Mukama ninyenda amagara marungi Mukama ninyende sente Mukama ninyende motoka Mukama ninyende kiteteya Mukama ni ogumukazi akaba ine byingi konka yatora na mucumwe ecyabire ncumushasha munonga muhalawe niyo kwala hikoha Mukama utakarandagata okashabecho kashabechi ego rahanga ine byingi but insist on one ojot elizoba nyenda kugambira Mukama ngwatereze kayanje ejuro businji Mukama elizoba ninkushaba amagara marungi insist on that hazarahanga ogo atfurikiza ago masiko no kwikiriza kwitu ebitukuba twinemu tutakumbanganisa buzimazima natkor manya tina lizra haranga akajenenga bonsha apana ko kuiza Mukama rahanga na kupimira okoshemereye kubano otwaza okoshemereye kubano otwara endengo eyakurenjire eyakubana yetenga ngo hikirize ningo twale niyo lukwereza iyo ngambira obundi omagara gawe otogwa kazo warahanga obundi yalgaye ngalonsha taruho obundi itono butulyaha ebirungi ebituriyo ntushikaho nahabo ku insistinga omukushaba kwitu arakagamba kwa kweta push ngo pray until something happens never give up otarubasa kutentebuko mu masiko omugwikiriza kwawe yoshaba rahanga yakuhanjire nakumanya niwa hori obundi abariyo nibatureba hine binja bayewira masiko honasi abana bagaruko mu omucumuro nenjara ebitoke tibiroho Mukama yabakwire nakumanya iwe chukuru byoto Mukama okampa abana nimba konjera obundi abandi kubaraze kumulka nuza kuyoho masiko hona Mukama abana bashato mu secondary ninja kubabasa echawe. Don't worry about anything but pray about everything. Buri kintu kirakwizire yurebuka ngo washaba warahanga ogo owol kwesiga ayakwanjiro mukeshake ahabo kubatine ekintu nakimwe bine tata omunzo mwe cyahangirwe ekiri okushankarahanga n'omuntu wenka
nahabwe icyo twamushaba tukaiza twino kwikiriza n'amasiko natukurikiriza utakayireba ngo uri umunyamahanga utakayireba maybe ngwiwe ruhanga kurigiremu obundi utakayireba tumweni nyewe ekika kitu ekayitu nahabaga muki apana ruhanga nareba mu mutima kandi mu mutima ko kuheza kugira ngo masiko no kwikiriza ruhanga nakuhereza birungi ebyo rukwetenga kandi akuhereza icyo cyenyini icyo rukuba no mushaba binetata nago masiko tugatulebya ebahe Paul yahandikire abaroma mu gwa 4 umusorongo gwa 5 nicyo cyo kutugambira ngo nago masiko tugatulebya binetata reka tugira masiko omulyogo mukama tugira masiko omuziro w'Bikira Maria mwabaze tuzagwize ekiro kikuru cyo kutwarwa mu iguru kwa Bikira Maria kuyakozere emyoga mirungi emirimo mirungi ogwa yabiratine katokozi mukama yamuhereza obuganzi obugabe bwo kutura nawe omubiri na n'omutima ekitu nokutebeka nsemitima yaitu ebiteekateeko byaitu dero niitwe nyensya abo kwikiriza kwaitu tukatura n'ogwo watuhangire kandi tukamusiima obutosha nyenda kubendeza sande nungi nkabendeza ebirungi kandi ebirahanga ateekateekire mwene omutebeka nsaba programu ntakahira abantu omugisha ninyenda ngu boona barikutureba mbeti ninuga Mushanga parish Mushanga egi kwiha omwaka gwa 1946 nibwe yatandika ba father Peregosh ningo babiri nibeta father Gut El hamwe na Pere Chavel ninga father Chavel Peter mwenu omwaka ogu tuza kuba tuzaguze emyaka 9 ya parish yetu ya parish ya Mushanga kandi yetererwa Our Lady of the Rosary Bikira Maria wa Rosari Mushanga parish elukushanga mu Rushema mwena abantu bamukama mwena nimbeta mwize mutagire mubene itwe umuryogo mukoro twesire vice president ngo abe nwe yatubera omugenyi mukuru aha mukorogo kandi yatwikiriza mbene nyena kubeta mwena ngo mwize tube kumwe tuzaguze kumwe abo kwa Mushanga parish obundi teti y'abakristo bonka abo kwa neganyira bona institutions ziyatanikireho bafaze batanikireho amashomero amarwaro byona nubuganyire itwe mwene nimbeta ngo mwize mubene itwe tuzaguze kumwe dero tubone okwisa ekitinwa kya mukama kandi tumuhereze ebirungi tumusimire ebirungi ebyo ebyaciri nasigara no Reverend Father Genesion Wajira binobwenje bwana mukuru wa Mushanga parish erukushangwa omurushema mbende katushabe nyendeze abantu ba mukama emigisha ejo eshagaine kandi eyoruhanga atuhereza omwizina lya patri nelya mwana nelya mutima orukwera amen tatito mukama aruhanga ntukusiima abokutuha ekyonjo ky'okwikiriza ekyo ekireetera ebibabugumire omu magara gaitu byayoroba ahabw'amatsiko agutwinemu ntukusiimire erizooba n'ekigambo kyawe nyamurungi watwegyesa ngu okuhamira omuriiwe okwikiriza omuriiwe mukama aruhanga nitukira byona mbwenu twenda kukwasa eizoba eri ninkukwasa abantu obundi abo abariyo nibatentebuka omu kwikiriza kwabo omu matsiko gaabo mukama aruhanga bimusye nk'okwimukize ogu mukazi omunyakananikazi akaguma iraka rye ry'ahaiguru namanya ngu niiwe omuhiire amasiko wenka omuheereza omugisha gwawe mubangise na rukundo yawe buri omwe ibara omwe ebyarukurabamu omu magara g'ensi egi mukama aruhanga bitakamutambe ikono kureka omu byararabemu bibe orutambo. Let them be a step that will make everyone feel comfortable in you, very comfortable as your child. Bona abo abarukushasha abarwire ababakulabanisibwamu emirabanamu y'ensi egi babanyise na rukundo yawe. Dero tugume tuhamiire omuriiwe kandi twena tugume turi abaana bawe empakwa abotatusigaho obwire bwona. Ebyo ntubishaba ntulaba omuri Yesu Kristo mukama waitu. Mukama abe nimwe
Ruhanga omushorozi wabyona abaho mugisha partly na mwana na mutima orukwera mbendera sande nungi mukama Ruhanga abarinda obutosha. Thank you so much. Kind of course ntwenda kusemewa tandikanye itwekeki kandi tsime na Reverend Father Nwangira Genesio ahabo kutwara kurungi mu kigambo cyitwa kizoberi. Twenda no kubatabarisa bitaba Mushanga Parish mwe bari ahabo myaka 8 ejo not n'imyaka 5 mice kandi nsima Ruhanga ahabo imbabazi zabagirire kureba ngo mwabasa kwisi myaka 8. Mwe n'abantu abari hina Mushanga nabaje hinguririze tutakabura kuzayo tukabasa kucelebratinga nabo ahizoberyo tukenjera kusima Ruhanga ahabo kuba n'ikintu cyo mutano mnonga 8 years n'imyaka mingi Ruhanga kugerera imbabazi ukagisiya mazima n'imbabazi zongera hazindi bituntu twari umugisho gukunda kuba manisangwe kanisa ngo miringo gumwe yenjire yagita abagore bingi kandi negeza aho kuyamba aha bagore abo ningasha abantu abo batari kwebazana mnonga ko mukutebe kanisa objenyi n'ebintu bitari bimwe na bimwe mwene kanisa ya yekwemera Reverend Canon Dr. Duncan Mugumya obirajekire Bishop wa Tintizi Diocese Dan Zoreka mazima basigita abagore aba abari kwingana 5 na 9 kandi utakaferwa umukorogu aharisha 5 aha TV West kusibura program ya Msimanta. Nenda kubasima mnonga abatambirani to mucwekeki. Thank you so much. Kandi ntubasima abariyone bazahambaranizo. Thank you kandi abargireyo tubasimira cyumwe. Father yagamba kantu karunze mnonga ngo push pray until something happens. It is something so beautiful because no manya kushaboko umwe no ushaba ikintu ne bakitakwijana you be like ati nyowe nkoreki but insist pray and I think Father katko agamba mukama tugere mbabazi tubase kukagenderaho aboko biro bwinzi twamasiko ushaba orebya kutama ni be like nyona ruha konke byarahanga tubikwiziraho when this timing is always the best mureke tu insisting tushabe cyo cyenyine cyo rukurura mutima gwawe ngwetengo bwirogwe because Father yatugambira ukashabe sometimes we confuse God obuntu mconfusinga obuntu tushanga nawe yabreki yayihamu reka tugende n'ikintu kimwe kiza bari ya Sunday genda with one thing iwo mugambire oturuhange cyane terizoba neje haza tushabe until something happens. Program ni ya Msimanta kandi of course chine clear mpaka 5 twina ba Hayes recruitment experts jobs abroad batwara abantu aheru nibafunira abantu aheru umurimba abantu bashanga mutizimbe cya Amazon Kampala ntibashanga Rebowa tubashyikire tumanye bingi ibiriko bakwata ntiriza tumureho